فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه دو ستاره فوتبال آمریکایی تونی سنه و لوری فیر در دایره برنامه سفیران ورزشی یا خود سپورت انوای مهمان تاجیکستان می شوند. тоҷикистон кишварест ки ҳеҷ вақт набудам. албатта дар ҳамсоягии ин кишвар ба қирғизистон мо чун намояндаи варзишӣ як сол рафта будем. ин макон бароям писанд аст. ба назарам аз назари фарҳанг ва манзара кулли чиз зебост. дидани минтақаҳои мухталиф бароям хуш меояд ва барои ҳамин тониро ҳам даъват намудам то маро ҳамроҳӣ намояд. аслан аз омадан ба ин ҷо ва доштани имкони омӯзиш дар бораи фарҳангаш дар шигифтам. солёни зиёде дар футбол будам. бароям бозӣ ва омӯзондани футбол инчунин тамошои он писанд аст. медонам вақти омадан ба ин ҷо бо сафорат ва ташкилотҳои маҳаллӣ ҳамкорӣ хоҳем кард. интизорам ки дар масири футбол ин ҷо чизҳои зиёди хубро дида метавонам. мақсади ҳамин барномаи намояндагони варзиш аст ки ҳамин ду ситораи футболи амрикоӣ бо ҷавонони тоҷикистон як мубодилаи таҷриба намоянд. انتظاری‌ها از شناسایی با محیط فوتبالی در تاجیکستان برای مهمانان البته روز اولی چهاربینی‌ها در دره الماسی زیر نقشه بود. این هم مسیر 29 کیلومتری است به سمت غربی پایتخت که ما نیز در ردیف مهمانان الکی راه سوی آن پیش گرفتیم. مکان کوهستانی خوشمنظره دیار فضای کلاً فوتبالی داشت. الکی با رسیدن به جای برگزاری چهاربینی پی بردیم که چهره‌های آینده فوتبالی از اکادمی استقلال مشغول تمرین‌های صبحگاهی بودند. ستاره‌های فوتبال آمریکا لوری فیر و تونی سنه آمادگی‌های خاصه برای آغاز مشق‌های آموزشی خویش داشتند. شناسایی با این ستارگان البته برای بازیگران نورس احساسات‌های دیگری آورد. نه هر کس به نظرم باور می‌کرد که تونی و لوری مسافه‌های طولانی راه را از آن سوی اقیانوس مخصوص برای تمرین‌دهی آنها طی کردند. آغاز مشق‌های آموزشی برای چهره‌های نورس بر ضمن خوشنودی و خوشحالی زیاد همچنین در خود فرقیت دیگر داشت. بچه‌ها و دختران در دو گروه به طور مخصوص یک جای کرده شدند تا برابری گندری در فوتبال و عمومی بودن این ورزش رقم اول میان همه قشرهای جامعه الکی از فرصت‌های بروقتی احساس شود. خیلی خورسند شدیم که امروز دو گروهی آمیخته عبارت از تیم بچه‌ها و دختران از دسته فوتبال دوشنبه را داریم. برای این لایحه هم نهایت مهم است که هم بچه‌ها و هم دختران در آن شامل باشند. هدف برنامه ما قسمت کردن تجربه، نشان دادن مقام نمونه‌ای میباشد، زیرا جوانان قدرت خود را طریق ورزش معین میکنند و ورزشگران بهره رشد جامعه میتوانند سهم خود را گذارند. خلاص نهایت خوشنودیم که اینجا بچه‌ها و دختران را دستگیری میکنیم. بخشیده به 25 می روز جهانی فوتبال ما با سفارت آمریکا
як лоиҳае кардем ки рушди футболи занонаву кӯдакон наврасона як 2 ситора аз Америка омадан ҳозир айни ҳол дар Алмосӣ ва гузарондесем як тренировкаи кӯдаков ва духтаров. Очень здорово вот сегодняшнее особенно мероприятие, то, что с такой великой страны, как Америка, приехали люди, которые титулованные, там, олимпийские звания чемпионов мира. И они проводят вот это мастер-классы с детьми, которые делают первые шаги в этом виде спорта. И это дает тоже свой резонанс. Вот здесь даже родители присутствуют, такие болельщики своих детей. И они это все видят, поверьте, впечатления масса хороших, только позитивных. И у родителей тоже меняются свои взгляды. احساسات‌های مثبت در چهره بچه‌ها مناسبت جدی آموزندگان واقعاً هم تاثیربخش بود، هرچند که ترجمان‌ها هم فعال بودند، ولی حتی مانع زبانی میان ستاره‌ها و چهره‌های نورس به شوق‌آور گذشتن چاره‌بینی تاثیرگذار نمی‌شد. من می‌خواهم در آینده فوتبالیست خوب شوم و از امریکا با ما ترینر اومد و فینتای خوب، ضربه خوب، هوایی را همشه در ما نشان داد. ما خوشحالم که امروز در چاره‌بینی خیلی چیزای زور یاد گرفتیم و در آینده میخوام که همین چیزها را استفاده کنیم. Thank you. I challenge you. Badi mashq, shkumetune rave chikure mekne kadangre, bozi mekne dam mekne chikumekne badi mashq. But your ability to listen will make you a good football player. Hamish moje professional mekne. And of course you have to have fun. Vaqti, конечно, vaqti bozida shmo bo bozi ham mekne, lazat ham mekne. бо Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамкориҳои зич дорем. Читавре ки медонем, футбол дар ҷаҳон чун варзиши рақами 1 ҷойгоҳи хоса дорад. Аз ин рӯ доштани имконияти роҳандозӣ кардани ин барнома дар самти варзиш ва қисмат кардани таҷрибае ки Амрико дар масири 250 сол ба он расидааст, бароямон муҳим мебошад. Ҳамчунин барои насли наврас дар Тоҷикистон имконияти хуби омӯзиши ҷиҳатҳои футболиро дар фурсати муносиб ба миён овардем, ки ин ҳам хеле ҷолиб میباشد. بعد انجام مرحله معین تمرین‌های جالب، البته که فرصت بازی میان این گروه نورسی فوتبال دوست هم فرا رسید. چهره‌های سرشناس هم در پایان مشق‌های روز اول از تحصیلات خویش در مورد اشتیاق بازیگران و تلاش‌هایشان گفتند. میگفتم که قابلیت انفرادی و سطح اشتیاق اینجا زیاد به چشم میرسد. میدونید چند بازیگرانی مخصوص هم در گروه مشاهده کردم. این چهره ها نسبت فوتبال محبت خاصه دارند و از استعداد طبیعی برخوردارند. онҳоро танҳо зарур аст ки имконияти бештари бозикунӣ дошта бошанд, бо нафароне тамрин кунанд ки иштиёқи онҳоро ба бозӣ бештар намояд. инҷо сухан на танҳо дар бораи омӯзиши ҳатмии ҷиҳатҳои техникӣ меравад. албатта ки ҷиҳатҳои базавиро низ бояд омӯхт, аммо онҳо бояд дар ҳолати рӯҳии мусбӣ қарор дошта бошанд ва бо чунин муносибати самимӣ ба бозиашон идома диҳанд.
дар фарҷоми машқҳо бо бозигарон яке аз ситорагони футболи иёлоти муттаҳидаи амрико лори фейр аз дастовардҳои хеш ба ҳамагон ёдоварӣ намуд. ӯ бо нишон додани медалҳои хеш аз бозиҳои олимпӣ аллакай ба футболбозбонону бачаҳои наврас таассуроти хоса бахшид. лори фейр ҳам нафарест ки дар тӯли маснади варзишии хеш ба қуллаҳои бузург расидааст. ӯ чун ҷавонтарин бозигари тими миллии амрико соли 1999 ба унвони қаҳрамонии ҷаҳон расидааст. медали нуқраи бозиҳои олимпии сидней гирифтани лори дар соли 2000 аз дастоварди дигари рангинин чеҳраи маъруф буда, аллакай дар бозиҳои олимпии афина 2004 ӯ тавонистааст ки медали тилло ба гардан овезад. дар арсаи бошгоҳӣ бошад, баромадҳояш дар тимҳои саршиносе чун Олимпик Лиони Фаронса ва Челсии Лондон ҳаёти футболиашро боз ҳам ҷолибтар намуданд. хизматҳои назарраси лори дар самти рушди футбол ва илҳомбахшии насли навин ба самти ҳадафҳо дар варзиши рақами аввал то дараҷаи аён шуд, ки ӯ акнун чун роҳбари як барномаи лоҳияи ба номи Шарлиз Терон оиди рушди футбол дар қораи Африқо мебошад. ҳамкориҳои судманди Федератсияи футболи Тоҷикистон бо сафорати Амрико ба он овард арафаи таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол ва ҷашнҳо ба шарофати 250-солагии истиқлолияти Амрико рӯзи дуюми чорабиниҳо дар дараи Алмосӣ бозии дӯстонаи футболӣ ва шиносоӣ бо ситорагони футболи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳам доир гардид. баъди ин чорабинӣ ҳам фурсати оғози бозӣ миёни ду дастаи иборат аз писарону духтарон оғоз шуд, ки нафарони зиёдеро гирди ҳам овард. мо хостем ташаккури зиёд гӯем ба сафорати Амрико. шумо медонед ки имрӯзо ҳафтаи футбол аст. дамо дар Тоҷикистон мо қайд кардаги аз 19 то 25 ва сафорати Амрико якум дасте ки ҳамин чорабиниро дастгирӣ кард. ҳамин рӯз мо дидем духтаракҳои зебо ва бачаҳои ҷавонои худмо аз Тоҷикистон бозӣ карданд. футбол як чизе аст ки ҳама ба якҷоягида ва ҳамчун фарқаш не аз кадом давлат аз куҷо ту ҳастӣ якҷоя сарҷамъ мекунад. мо ҳамин чиза хостем расонем ба ҳама. сараввал баҳри омаданатон изҳори ташаккур мекунам. имсол дар остонаи таҷлили 250-солагии давлатдории Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва инчунин ҳамкориҳои беш аз 30 сол бо Тоҷикистонро ҷашн мегирем. чуноне ки медонед, аз худи Амрико ду ситораи варзишро ба Тоҷикистон овардем, ки яке аз онҳо Лори Фейр ва дуюми Тони Санне мебошад. ҳадафи асосии баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ ҳам таҳким бахшидани ҳамкориҳои дуҷониба тариқи варзиш, оммавигардонии футбол миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа ва илҳомбахшии насли наврас дар самти расидан ба ҳадафҳои варзишӣ мебошад. баргузории чунин чорабиниҳои варзишӣ бар зами ҳадафҳои бузурги номбар шуда ҳамчунин метавонанд барои рушди варзиши рақами аввал миёни қишрҳои мухталифи ҷомеа таъсиргузор бошанд. خیلی فستیوال ها بسیارتر شد خوب میشه برای جهانی فوتبال، برای کودکان هوسمندگردانی فوتبال کودکان میشه. همه ساله همچون جشن فوتبال جهانی قید کرده میشه 25 می فوتبال دای میشه و هر یک فوتبالیست میخوام آرزوی خود رو بیان کنم که در خیلی فستیوال ها اومده اشتراک کنن و فوتبال توجه رو بالا بردارن. ما امروز دختران را به فستیوالی برای 25 می که روز جهانی فوتبال می باشد دعوت کردند و یک روز خیلی هم خوب بود. دخترها روز خوب داشتند، با پسران بازی کردیم و آنها وقت خود را خیلی هم خوش گذراندند و میخواهند که در آینده نیز
тамринҳояшро давом диҳанд ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардоранд. ин рақобати дӯстона ки ду дастаи иборат аз футболбоз духтарон ва дастпарварони академияи Истиқлолро ба ҳам овард, бо акси хотиравӣ ҷамъбаст гардид. баъди як нишасти хотирмон дар саҳни ҳавлии хушманзараи ин макон, моро саргузашти дигаре дар нимаи дуюми ин рӯз интизор буд. ҷое ки сатҳи хушнудиву иштиёқ боло буд ва ҳар мураббию бозигар аз ин иқдом бо нигоҳҳои мусбӣ пазироӣ менамуд. Это был очень большой плюс для нашего футбола, потому что у детей появляется мотивация, они как бы видят мировых звезд у нас в Таджикистане. Это большой плюс для нашего детского футбола. И также дает импульс новым детям участвовать в таких мероприятиях, развития детского футбола в Таджикистане. Ну, мне, в принципе, начинается нравиться эта тренировка. Тут мы тренируем свой дриблинг, свои навыки. Показали, во-первых, что мы можем, как мы можем играть. И я увидела этих двоих звезд. Я была в шоке, потому что женщина взяла чемпионат мира. Ну, это и следовало ожидать. яке аз чунин ситорагон ҳам Тони Санне мебошад, ки баъди шиносоӣ бо маснади рангини футболияш ғунчаҳои умед ба ҷониби ӯ бо нигоҳҳои илҳомбахш менигаристанд. зеро ин собиқ бозигари қоматбаланди тими миллии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико на танҳо аз зумраи бозигарони қатории варзиши рақами аввал буд. ӯ нафарест, ки таҷрибаи бозикунӣ дар Бундеслигаи Олмон ва Лигаи Чемпионҳои Аврупоро дорад. ҳамчунин баромади чашмраси ӯ дар ҷоми ҷаҳон 2002 вақти пирӯзии Амрико зидди Португалия дар марҳилаи чоракниҳоӣ ҳамагонро ба ваҷд овард. маҳз ирсоли голи Тони аз канори рости майдон ба самти ҷаримагоҳ сабабгори он гардид, ки Амрико қудрати бузурги футболи аврупоиро дар арсаи ҷаҳонӣ сарафканда намояд. ӯ бо шомилшавӣ ба толори шарафи футбол дар Амрико насли навинро дар роҳи расидан ба ҳадафҳо метавонад ки ангезаи бештар бубахшад. баҳри расидани насли навин ба ҳадафҳои назаррас, фонди махсусеро ҳам таъсис додааст, ки дар самтҳои мухталиф фаъолият мекунад. баргузории чорабинии футболӣ дар Душанбе арена аз зумраи он чорабиниҳои рангини футболие буд, ки албатта дар фарҷом бо хотироти нек анҷом ёфт. вале кори сафирони варзишӣ аз Амрико дар доираи амаликунии лоҳияи нақшавӣ поён намеёфт ва ин гурӯҳ рӯзи 17 май роҳ самти маркази вилояти Хатлон, шаҳри Бохтар пеш гирифт. дар варзишгоҳи леваканди шаҳри Бохтар низ тамринҳои гуногун ранги футболӣ ва бозиҳои дӯстонаро бо иштиёқи хоса баргузор намуданд. сафирони варзишӣ аз Амрико Тони Санне ва Лори Фейр рӯзи дигарӣ ёхуд санаи 18 май дар майдончаи Федератсияи футболи Тоҷикистон машғулиятҳои амалиро бо иштироки бозигарони мунтахаби бонувони Тоҷикистон ҳам доир карданд. аз чунин имконият бархурдор шудем ва дидем ки чӣ гуна писарон ва духтарон дар якҷоягӣ футболбозӣ карданд. ин нишон медиҳад ки онҳо чӣ гуна нерӯи худро тариқи варзиш равона мекунанд, чӣ гуна онҳо дар якҷоягӣ дар як даста бо ҳам ҳамбастагиву ҳамкориҳо доранд. албатта ки мо ин гуна tashabbusҳоро доим дастгирӣ менамоем.
طرز برگزاری مشق‌های فوتبالی و خاصه اسلوب نوی جشنگیری میدانی از جهت‌هایی بودند که به این قشر فوتبالبازان روحیه مثبتی بخشیده در راه رسیدن به هدف‌های فوتبالی برایشان می‌توانند نیروی علاوه‌ای جمع کنند. Мы очень рады, что посольство Америки при сотрудничестве Федерации футбола провели такое мероприятие, как в формате семинара. Также они поддерживают женский футбол и юниорскую команду, можно так сказать. И на данный момент они уже несколько дней являются в Душанбе. Они проводят довольно разные мастер-классы, учат многому. Мы очень рады, что именно такие профессионалы, как чемпионы с нами, нам учат также чему-то по футболу и какие-то навыки нам подсказывают. Мы очень рады. худи ҷомеаи анъанавӣ монеа намешавад то духтарон ба варзиш машғул шаванд. мо бояд барояшон имконият диҳем то онҳо нисбати худ боварӣ пайдо намоянд. ба инҳо бояд муҳитеро эҷод намоем ки духтарон ба таври беҳтар ба варзиш машғул шаванд. бояд ки захираҳои заруриро баҳри комёбиашон пешниҳод намоем ва инчунин фазоеро ба миён орем ки ба фарҳангашон муносиб бошад. در پایان این چهاربینی خاطرمان همچنین یک صحبت دوستانه فوتبال بازبانان محلی هم با قهرمانان دایر گردید، جایی که در هفته صحبت صمیمی اطراف سری کامیابی ها هم سخنهای زیادی گفته شد. در فرجام این صحبت صمیمی از جانب رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان و ستارگان فوتبال آمریکا و مسئولین لاهیه از سفارت آمریکا در شهر دوشنبه تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. آخرین نقطه مسیر حرکتی ستارگان درخشان در دایره این چهاربینی فراگیر فوتبالی هم تشریف مهمانان در روز 19 می به مؤسسه دولتی تلویزیونی ورزش بود، جایی که آنها نخست واپاری کوتاه با رهبریت تلویزیونی ورزش داشتند و سپس مرحله معین آمادگی و اشتراک در صحبت تلویزیونی هم پسی سر گردید. در ادامه برنامه جالب تحلیلی در مورد رشد فوتبال در تاجیکستان، تحکیم روابط دوجانبه میان تاجیکستان و آمریکا، طریق ورزش و هدفهای برنامه سفیران ورزشی صحبت پرمحتوای هم دایر گردید. این هم پایان یک سفر کوتاه و خاطرمان ستارگان فوتبال آمریکا لاری فیر و تانی سنه در دایره برنامه سفیران ورزشی یا خود سپورتس انوای به تاجیکستان بود که مهمانان البته از آن تأثیرات‌های خاصه گرفتند.